Danuram Difosa. সুন্দৰ খেলৰ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিলে অৱশেষত তেওঁলোকে হাৰ মানিব What a wonderful game played by Carbine of the Cricket Club. কি সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত অতি কষ্টৰে আজি এই চূড়ান্ত খেলৰ ট্ৰফি লগতে নগদ ধন গ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থ চিৰিজৰ অধিকাৰী অৰ্জিত বহ तरे मिशन लो सप्ताह चौक लो टीम पे रन मने कौन 84 run target and below 3 wickets when hidden ini final kuma team ben senang litum Carbine lumbajong waita so ande ke theng baprang ma ting ke theng baprang ge la anan rong pi pen poko po ada nang litum team long ini final ke hide team long ka ke hello pen player son dom tin jon do ke bat baki nang litum local lang set Lapuson cricket tournament Lapana kithe skill pe ne avelang bon son first time lo bon itu kibi kibang jinangan ni stamina lapuson owe kimi tu anak cricket ti pathu ni lapuson kan ku konji natum ka jasik dolang itum planning bom ge night tournament abi po non September malo Difulo 32 teams intercarbon Lihin pen karno bajir lo lalo nilitum first lang Carbine of day tournament mate ani do hot kibi busi pupa hade day tournament kibi labang ke 20 achiklo chu achiklo pensi pacheng July pensi pangcheng amasi team sabet pada 32 teams to amasi dakpensi le puang bom pinian yang dong kitilo final lo pini final bang nilitum Carbine of ki host team si final ke lo 2800 lomajong 2800 team message polo ala that pen itum easy win poteng lo last over pahin lang amasi 3 wickets dolang an message hide lo ka organize ba nilitum aman lo nili bang ke mai phuik lo da Carbine of Cricket Club la pen te pu kachuro parnangi ilitum kaching hon ke hai Dr. Tuliram sir asopo akleng de alang limen lake singdon rong hang alang lipon nang churap dun pencil pu team nilu tuma team da me pon pachat hang lo la pen de son sa tournament ki thira me bilong lo alang listame la so team ge owner se alang lige dek bom lo nasi ningarong lo kado wenang litum nachtong dun pota amo anam digi po teng kulong ke night tournament ta cheng da po comment tu pe sige cheng ji night tournament bang last time nitum kibi la bang September 10 si bang cheng non da nilitum la September 10 15 la song bong nitum pang cheng tuji la bang so night tournament on join fees bang last time nitum expected ki 5000 hai non du bang ta batcha da thek ba kom cha da thek nitum akor pachini tuji peneng bang ke second edition ba pot winner bang batcha da thek player bang angtan ben bang da thek non pen pudam pute national level player da nang represent on the tech alo tela angtan pen ke bang player ke bang ko an lo is yet team long tum ke en pon long non mat ki tum criteria bang kila lo 3 players non ta la sonak thaklo 3 players da pusi do bom lo angtan pen matela all assam da pusi pu bom la hede lala non next la bang so khela lo nang tum angdung kiti che pa hai pon ko pini akisung sabso aning ka matha pini to lalo khela ke anutina chipurik the football non cricket no ajara game non khela ke chipurik ke last moment an si result si matter di last si lalo khela bang ni lutum ta ahut pen ke isi situation ang le rokpo ke hai puni ke rem puni lal hai pupu team ta me ke thek si final la ke li lo pot un an ke chapaduk lo si memu chora team si khai lo lalo আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতাত এইয়াৰ Carbine of Cricket Clubৰ দলটো উইনিং টিম অন্য আটেদি ৰানাৰ্ছ আপ টিম লম্বাজং পাঠাইছ ক্ৰিকেট ক্লাব